U promovua Strategjia Nacionale e Teknologjive të Informacionit dhe Komunikimit Smart MK 2030. Ministri i Transformimit Digital, Stefan Andonovski, prezentoi terminalet e shërbimeve e-kiosk, të cilat do të vendosen në lokacione frekuente, do të jenë të aksesueshme 24 shtatë dhe do të mundsojnë qytetarëve të identifikohen, të zgjedhin shërbimin, të paguajnë dhe të marrin dokumentin menjëherë. Po ashtu ai prezentoi edhe e-Sëndokun, një kanal zyrtar dhe juridikisht i vlefshëm për pranimin e dokumenteve shtetërore, ndjekjen e lëndëve dhe njoftimet në kohë reale. Kryeministri Hristijan Mickoski deklaroi se me promovimin e kësaj strategjie, qeveria po konfirmon vendosmërinë për ndërtimin e një shteti modern, të mençur dhe digjital, transparent, efikas dhe të drejtë. Како влада, дигитализацијата ја поставивме како еден од нашите клучни стратешки приоритети. Затоа што знаеме дека дигитална држава е предуслов за владење на правото и ефикасна борба против корупцијата. Кога процесите се дигитални, трагата е видлива, а одговорноста е јасна. Кога системите се поврзани, нема простор за злоупотреби, селективност или привилегии. Вредноста на стратегијата е во тоа што ги поврзува инфраструктурата, луѓето, институциите и економијата во еден кохерентен систем. Стратегијата па и конференцијава се темели на 4 столба, усогласени со Европската дигитална декада. Современа ИКТ инфраструктура и поврзливост, како предуслов за еднаков пристап и економски развој, висококвалитетна широкопојасна мрежа, 5G поврзаност, еднаков пристап за граѓаните, институциите и бизнисите,